देश भर की पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए आमची मुंबई न्यूज। फालून दाफा बुद्ध और ताओ विचारधारा पर आधारित साधना अभ्यास है जो सत्य, करुणा, सहनशीलता के सिद्धांतों पर काम करता है। यह शक्ति नाड़ियों को खोलने, शरीर को शुद्ध करने, तनाव से राहत और आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करती है। यह व्यायाम शरीर की सभी शक्ति नाड़ियों को खोलता है, जिससे शरीर में शक्ति का प्रवाह निर्विघ्न होता है। इसे करते हुए शरीर गर्माहट महसूस करता है और अनूठी अनुभूति का अनुभव लेता है। फालून दाफा का अभ्यास दुनिया भर में 114 से अधिक देशों में 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। मुंबई में हो रहे फालून दाफा अभ्यास की कुछ लोगों ने जानकारी दी है और कुछ लोगों के इस अभ्यास से बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है। फालून दाफा అంటే ఏంటి, ఆ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఫాలూన్ దాఫా అనేటువంటిది ఒక ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన. Y vamos a ver en qué consiste exactamente esta disciplina. Buenos días, Estefanía. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Pues esta disciplina, el Falun Dafa, consta de 4 ejercicios y meditación. Una disciplina que ayuda no solo a cultivar el cuerpo, sino también la mente. Como tú comentabas, nos hemos venido al Parque Doramas porque aquí es donde practican el grupo de seguidores de Falun Dafa. Lo practica todos los domingos. Ellos nos están haciendo una pequeña demostración para que veamos esos ejercicios y en qué consiste. Pero quien nos lo puede explicar mejor es Sandra Flores. Ella es practicante de Falun Dafa. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Estefanía. Bueno, los hemos cogido en plena sesión y están haciendo esos ejercicios. Sí, efectivamente, están haciendo el primer ejercicio de una serie de 4 ejercicios de pie que terminan con una meditación sentada, que es lo que está haciendo la señora del centro, que son unos ejercicios que están fundamentalmente dedicados a conseguir la paz, la calma, la tranquilidad, y eso repercute lógicamente en la buena salud. Claudita, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han pasado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí con ustedes, Yasmín, Diana, Juan, con todos los televidentes, a celebrar el Día Internacional de Falun Dafa mañana. Falun Dafa, Jaime. Ajá. Oiga, ¿y qué es Falun Dafa? Pero que es súper invitado. Les digo, que tienen las manos Doris. Tengo un regalo para ustedes muy hermoso. Venga, pues. ¡Vamos! Así nos gusta, que lleguen con regalos. Una flor de loto que simboliza la flor de la pureza y la esperanza. Ay, qué bonito. ¿Algo tiene que ver la flor de loto? La flor de loto es una flor que nace en el pantano. Sí, claro. Florece y por la noche se oculta y al día siguiente florece limpia y pura. 法轮功在台湾发展已经数十年，也拥有数十万名学员。最早接触法轮功的校园在台大，第一位修炼法轮功的学者是经济系教授叶蜀珍，而知名学者张清熙、明居正、张景华等人也都是早期开始修炼法轮功的台湾学员。法轮功为何能和这么多位学术工作者相契合呢？接下来几位学者现身说法，他们解释。法轮功不是气功，不是宗教组织，更没有外界传说的神秘。法轮功的动作简单易学，他们认为大到至简至易。功法包括4套动功，1套静功。练功时要求缓、慢、圆，不讲呼吸、时间、地点、方位，也不讲收功。Разбира се, движенията са бавни, плавни, кръгообразни, много лесни за учаване. Заповядайте. Сега ще ги изходим. Да, как ще ни е удобно тук отпред и да станем на колегите? Мария, ти ще се пробваш ли? Ще се пробвам, разбира се. Чакам само да застане така, че да го виждаме и камерите да го виждат. Така, добре, ли той трябва да е в центъра, как или няма значение? Добре, сме така. Просто да може да ме виждате, да. Сега ще изпълним първото упражнение. При мъжете дясната ръка отдолу, при жените лявата. Това има значение от за ин и ян енергията. Палците се допират. Сега тръгваме нагоре
Добро утро отново. 10 декември е неделя, Международен ден на човешките права, а човешките изследвания са ограничени до този материален свят. Само каквото е признато, бива изучавано. Опитвам се да постъпвам различно. Затова ви срещам с хора, които се стремят към... И добре дошли. Добро утро. Първо, защо е важно и необходимо да работим върху себе си? Краси? Аз само искам да кажа, че не е будистко учението. От Буда школата. Но... От Буда школата, добре. В Буда школата влизат хиляди пътища за самоусъвършенстване, така че може да се каже, че Фалун Дафа е един такъв път, будизма е друг такъв път, но те нямат нищо общо помежду си. Totalmente, fíjate que con la pandemia que vivimos hicieron muchos estudios a propósito de esto y se daban cuenta que actividades en línea que todo el tiempo estaban conectando a los padres y a los niños de edad preescolar con la bondad, con actos bondadosos, amables en su día a día con su familia y su entorno, generaban que hubiera una mayor resiliencia de los niños y también de los padres y también bajaban los niveles de depresión y de ansiedad y creo que eso es la invitación. Todos vivimos hoy en tiempos difíciles de retos en diferentes ámbitos. Todos tenemos una lucha cada día, diferente, pero es una lucha. Entonces, ¿qué pasa si nos enfocamos justo en actos de bondad, en lo positivo y juntos generamos esta sinergia positiva? 그 파룬궁은 이제 다른 수련법과 달리 몸과 마음을 함께 수련한다는 점에서 독특하고 유일한 것이죠. 일단 그 마음 수련은 이제 이게 그 수련 기본서입니다. 이 전법륜이라는 기본서를 반복해서 통독하는 거죠. 이 책은 세 글자, 참진자, 착할선자, 참을인자 이 세 글자를 풀이해 놓은 책이라고 보면 됩니다. 그래서 진선이는 파룬궁 수련생들이 그 생활하는 기본 그 준칙이 되는 것이죠. 우리가 생각하고 말하고 행동하는 것을 다 진선인에 비추어서 생활하기 때문에 아주 도덕적으로 높고 그런 승화된 그런 생활을 할 수밖에 없습니다. 그래서 이제 변하는 것이고요. 그 몸 수련은 이제 오장공법으로 구성된 그 간단한 연공 동작이 있는데요. 바로 즉석에서 배울 수가 있습니다. 한번 좀 보여주신다면. 일장공법 한번 예. 쭉 늘렸다가 룰라이 건띵. 예. Oricum, cred că ideea principală n-ar fi să vorbim despre garantarea unei vindecări sau nu, pentru că nu asta este ideea. Însă, nu știu, ai nevoie în prealabil de o pregătire psihică înainte de a practica Falun Dafa? E bine să nu le faci când ești chiar supărat sau enervat sau deci după o ceartă zdravănă cu familia sau pe la serviciu. Dacă trebuie să ai o minte calmă și lucrurile la care te gândești pe parcursul exercițiilor joacă un rol. Deci ele dacă ești calm, îți întărești starea de calm. Dacă ești supărat, risci să-ți întărești starea de supărare. Deci e cu dus și întors, din punctul ăsta de vedere. Nu sunt niște exerciții ca cele pe care le faci la sală, unde poți să te gândești la ce vrei, atât de tragi de fiare, asta e. Deci ești de acolo obosit. Así, perfecto. Retito. Empezás, subís, y ahí, para arriba, las manos como puedas y los pies también para abajo. Y te relajas. Muy bien, bajas. Mặt trời vừa ló dạng, nhóm tập khí công của cụ bà Dương Thu Hà đã tập trung đầy đủ và khởi động sẵn sàng cho buổi tập. Đã thành thói quen từ 5 năm nay, sáng cô Hà lại bắt 2 chặng xe buýt từ quận Tân Bình lên công viên Tao Đàn để tập thể dục. Người đã có kinh nghiệm nhiều năm đứng ở vị trí trung tâm, vừa tập mẫu vừa tận tình hướng dẫn cho các bạn trẻ từng động tác, từng nhịp thở.